mtaniletea Harambee Stars shida. Riwruoge mopogore opogore marango ngima jamni e kaunti ma Marsabit koro riwo lwedo kanyakla machiwo tiegruok ne weg punde e kaunti no yore makare machik opuodho marito punde gi jamni mamoko. Kaluwore gi tim mar pidho punde nyasore ma jodak ma kaunti no wacho ni medo punde teko matiyo matek kuom kinde malach. Tim makamano wachore ni jodak go noyudo kowuok kuom pinje malibamba mag Ethiopia gi Somalia. Riwruoge go kaachiel kod tend kaunti no ma Marsabit osingo madhi nyime gi chenro mar tiego jodak mar neno ni tim mar pidho punde nyasore orume kaunti no. Punda wanapewa bangi kwa hii maeneo na tulifanya kazi sana na department ya veterinary hapa Moyale sub county na tukahamasisha sana vijana ambao walikuwa wanapewa wanyama bangi na tukawaambia wasimamishe hiyo maneno na wasiendelee kwa sababu utumizi wa bangi kwa punda inaathiri sana afya yake sana na mnyama anakuwa affected vibaya sana, hawezi hata kufanya kazi ambayo anafaa kufanya vizuri na pia sio mzuri kwa maslahi yake kiafya. Hiyo mambo unajua ilikuwa imekuja kutoka sehemu za Somalia, ndio watu walijifunza huko upande ya Mandera. So kwa sababu hapa ni mpaka na watu wanatembea pamoja, ndio hiyo tabia iliingia hii sehemu yetu. Lakini tukitumia community mobilizers na community disease reporters tumeweza kuhamasisha jamii wakawacha hiyo tabia. Today on at Elu, a dam called Arbor, for a donkey clinic where we are doing mass vaccination of donkeys against rabies and tetanus. We are also doing deworming and treatment depending on specific disease conditions. Moko kuom jod bura mawuok e gwenge mag Gusii koro nyiso luoro margi ni okumba mar thieth mong'ere kaka SHA ok kony jopiny kaka dwarore. Jotelo go lero ni onge kaka jopiny nyalo chwalo omenda mar okumba no kuom